manalangin, manaragul maning alon, eka lumug malumog, ako'y kinumo at siyukong siping mo. Eka tatakot, eka kakarog, at siyukong siping mo, lumusik Bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan, sabi mo po na isulod yun po masalaya sering kaya kayong face mask, hanggang mayari po yung misa, at agkatan la po rin malda na makiabiatan po makibat, karing dalit, panalangin at kanta kabang magmisa, dakal pong salamat. Maya payawak po pasibay kaya kayungan, may tipon tamo po ngeni, batayang samban, puriyan at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da puri William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Ricky and Adoracion Canales, Colfern Manufacturing Philippines Incorporated, Tayag Dimabuyo family, Shania and Carlo Kamaya, Rafael and Clarita Kamaya, Ria Kamaya, Patrick R. Cura and family, para King Aldo, anibersaryo ng karelang Kebaitan de Flora Rosal Partible, Ace Cruz, Angel Cruz, Neil Cruz, Maribel Due, TJ Ives Due, Shermaine Due Uy, Lemuel Christian Lecop, Albert Punsalan, Jackie Tan. Para King Kayadwanando at pamanantabi ng Banal Espiritu, the families and friends of Noli, Father Meg, Father Jasper, Father Mark Anthony, HRP staffs,
and mandated organizations, Mario Trinidad Lasatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyot and family, Imang Auring Bituin and family, Patty Gollier and family, Gilbert and Lovenisa Nuki and family, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, Mayan Aquino, Eliana and Joaquin, Lizelle Pineda, Levi Pineda and family, Loisa Pineda and family. Parating kapaldanan, pamikakatawan ng pong espiritual ng Joy Espino and children, Olivia Balatbat, Imang Auring Bituin and family. Paraking malalagong kapaldanan dari Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucia Nagyat, Jose Augusto Nagyat, Richie and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Jose Peping Hanson, Imang Auring Bituin, Adria Zwetzer, Ler Paras, Lilia Dizon Berkeley, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Danica Ann Dumagin, James Coleman, Marichu Cedro, Edgar Bagang, Gemma Makapinlac Rosal, Flores family, Noel Madlambayan, Pamela Kibuyen. Kanakantala naman din kaluguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na di Teresita Wilkerson and Darrell Charles Wilkerson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Henston, Monsignor Cosme Bituin, Monsignor Andres Bituin, Policarpio Bituin, Jose Joaquina Bituin, Antonio Sr. Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Di Choco, Alfredo Chao Chuatang Eng, Yao Bungkeng, Mami Yeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia Raquel Corazon Zenaida, Lilian Lacson, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Paz Gibo, Souls Nearest Gates of Heaven, Manolito Gueco and Wilhelmina Pulumbarit, Carlito and Dovalasa Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag, Anicia and Emiliano Pineda, Hermenegilda Pineda, Mary Lou, Mark Christian David, Domitilia Canlas, Daisy David, Luico Peliscuzo, Donald Darden, John Lake, Jesus Season, Rubilita Season Rosco, Emerenciana Canlas, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Remigio Valencia, Fides Valencia, Romualdo Rosales Jr., Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sani Sagcal, Jeriel Dizon, John Joseph Balahadia, Michael Jarem Dunca Banayat, Ofriquita Dunca, Isayas Dunca, Eleuterio Mendoza, Rizaldi Mendoza, Renato Mendoza Sr., Asuncion Timbol, Jose and Juanita Roman, Pedro and Ana Tablante, Chofista and Hilaria Timbol, Eufrosina Wilfredo Cruz, Wazimi Cruz, Juanita Ocampo, Renato Pineda Sr., Elpidia Real, Zenaida Pineda, Dominic Gabriel V. Dizon, Meltor Limyak, Gregoria Limyak, Carmen Limyak,
Prisciliano Montoya, George Maristela, at pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Ing magbisa tamo po, Reverendong Padre Jasper Lawrence C. Sanita. Antimong meto nga pamilya, makatipon tamong eni, kinlagyo ning ipa, ampaning anak, ampaning banal na espiritu. Amen. Hinginuman tabeya kaya kayo. At keka antimo rin. Maya payabak po kaluguran kong kapatad. Kaya payabak po, Kaniting Domingo, susundo tayang pigugunaman ing biening ginutamong Jesucristo. Ban kanita, lawen mo naman ing kekatambie. At ban kanita, tuki tamong mas malapit kaya. Kaniting karaniwan a panahon. Bata mong maging karapat-dapat, magmasusi kareting misteryo, sisyantala rin kekatang kasalanan, manalig at manigapu, king lugod at pakalulu ng Diyos. Itamongan po, magkumpisal ko. King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, ulimi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulimita ang ipanigupukukan Santa Maria ang Kapilaman Birhen, karing sablang anghel ang kong santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo po king Diyos sa ginutang. In Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, ilala na katangan sana, king bie alananga. Amen.
in excelsis Deo. Manalangin tamo. Hoy pangatsubanwa, manibat king panahon di Abraham at Moises, hanggang kaniting pamitipon ning banal a kapulungan king panalangin. Inubog ming metong abalayan, king wangis ning anak mo. Panuwanan may ting balayan king kalam ning kekang kayaryan. Asuywan da kasana king balang kapag nasan mi, at apakit ing lugod mi, para king metong at metong, antimono makanano mo keng liguran. Itihadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasyang iba't king libro ning propeta, Zefania. Magbalik kayo, king Gino. Ikayong mamulob keti king bansya, amamin to karingkeyang utos. Daptan yo ing matulid, at magpakumbaba kayo, harapanan ning Gino. Mapalyaring aligtasan yo, ing parusa, King Aldo, anong kapilan ipakit na ning Gino ing muana. Lakwan ko lakarin ding taong mi pasakitan at mapagkumbaba, alumapit ka na ako ban manyad sao. Ding mitaga ng membale ning Israel, enala dapat na numang marawak kenu paman, ni enala magsalitang kalaraman, o maglinlang, mi paalala at mi panatag akabilyan. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos.
Inginu tapat siya kapilanman. Potang mamatulya, papanigya, karing malulupig, at babiyayang pamangan, karing danupan, inginu yang mititimawa, karing bihag. Pasalano mataring bulag, babangon no ring mebigu, kalugurano ring makatuliran, inginu ingatano ring dayuan. Sasaupano ring may balo at may ngulila, dapot ding balak daring marwak, lilipuna na. Inginu magariya, king kapilan paman, ing Diyos mo osyon, magariyang alanganga, purye niya inginu. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat ning Apostol Pablo, karing tao, Korinto. Ngeni, kapatad ko, ganakanyo ingke kayong kabilyan, inyang inaus na kayo ning Diyos. King paglalawe na ning tao, mapilan lamo ke kayo ring biyasa, mayupaya o mata sa kabilyan, king sosyedad. Lipat na niti, pinili na ning Diyos, ing bibilang dang kamangmanganding tao, ban pakarinaya nala, ring biyasa, at ing bibilang dang Canaan, ding tao, ban ipakarine nala, ring mayupaya. Pinili nala ning Diyos, ding alang kabaldugan king yato, ding pikakasamanda, ding alang ulaga, bansiran na itang isipan dang maulaga, ring tao. Inya, alang ninuman ang makapagmaragul, arapan ng Diyos. Dakpot, inagom na kayo ning Diyos, kang Kristo Jesus, at binyene kekatamo, i Kristo, ban maging kabyasnan tayo. King uli na, may tanggap tamo king Diyos, meging banal na katamong balen, at linigtas na katamo. Uli na niti, antimoing sasabyaning kasulatan, ing ninumang bisang magmaragul, sukat ng ipagmaragul, ing depat ning Ginu. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos.
magsaya, uling mi kamaragol kayo nga blas, karin banwa. Hingginu mantabeya kekayo. At keka andi mo rin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Panakit ng Jesus karing dakal a tao, minukyat yaking bundok, inyang mekaluklok ne, linapit lakeya ring keyang alagad. Kay bat, migmula yang migsalita, at nga nang tinuro karela. Mapalad la ring alanang aliwang panaligan, nunemo'y Diyos, uling miyabela, karing pagaryanin Diyos. Mapalad la ring malungkot, uling pamatulanalan ng Diyos. Mapalad la ring mapagkumbaba, uling kamtandeng pengako ng Diyos. Mapalad la ring alang-aliwang pagnasan, nenemo'y tupad king kaburyan ng Diyos, uling pagkalub ng lubos ng Diyos, ing karelang kapagnasan. Mapalad la ring mapaglunos, uling lunusan na ng Diyos. Mapalad la ring atin malinis sa pilubluban, uling akit din Diyos. Mapalad la ring gagawang paralan, para kin pamikakasundo na ring tao, uling ituring na ng Diyos anting anak na. Mapalad la ring daralan, pangalupig, pauli ning pamanupad da king kaburyanin Diyos, uling miabe la king keyang kayarian. Mapalad kayo, neng lilibakan da kayo ring tao, at lulupigan da kayo, at magsalita lang miyayaliwang kapanyiran, laban ke kayo, king uli ko. Tumula kayo't magsaya, uling mikamaragul kayong ablas, karin banwa. Makanyan dala naman linupig, ding propetang minuna ke kayo. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Good morning po, kaya kayungan. Good morning, Father. Pakigreet yun naman po ring siping yung good morning. At syuta na po ngayon king kapat ng Domingo ning karaniwan a panahon. It's the 4th Sunday of Ordinary Time. And our gospel for today also highlights what we have talked about in the previous days and weeks. Nano po ito? Ing awos para kaya katamungan at tukyan niya ing Ginoo. O iti po ing kayawsan tamo, to follow God, the call to become His disciples. Anya milabasa na Domingo, dimdam tamo, no makananong Yesus, inaus na lading keyang alagad, karin bebe ning dagat-dagatan. Mekeni nga na, tuki kayo, come and follow me, and I will make you fishers of men. Immediately, i Pedro, i Andres, i Santiago, i Juan, likwan ding ke gana-gana at tinukila kang Jesus. Likwan ding biyeda, bantuki king Ginoo. Nganing Domingo is also a familiar gospel to us. Nanoya po yung ebanghelyo tamo? The Beatitudes. Nung lawen tayong ebanghelyo ng San Mateo, dating Beatitudes,
may sabi, anyang tuturuya, Jesus, king bundok, kabang dakala puring tao, amakiramdam kaya. The setting was the Sermon on the Mount. Nandin, belikdan tamo po no makanan walang mayaws, di Pedro at ding kayabe na. Dapot ngeni, kalupa ding dakalataong makiramdam kanita kang Jesus king bundok, ing pakisabyan na pong Jesus, ikatamo. He addresses us. He talks to us. He calls us to follow Him. Aw sa nakatamong tuki kaya. Makanano po. How? By having this spiritual renewal. Yapin po ing papasyagda ding beatitudes. Ulitan ko pong makuyad, ne po? Blessed are the poor in spirit. Blessed are they who mourn. Blessed are the meek. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness. Blessed are the merciful. Blessed are the clean of heart. Blessed are the peacemakers. Blessed are the persecuted for the sake of righteousness. Nano po yung common? Karening sinabi tamo? The word blessed. Mapalad kayo. Ingkotang po, deti pong awsaning ginong mapalad, mapalad lang talaga? Are they really blessed? Palagi ko po king lawe ning yato, alila mapalad. They are not that blessed in the eyes of the world. Bakit? Uling dating may banggit, alala, ding kalulu, ding malungkot, ding paglibakan dat lulupigan, o den puring ausaning ginong mapalad. The question is, mapalad la? But why are they called blessed by Jesus? Kasi po, nung lalawen tamo, alangan karela, bukod mo king metong katutuan, atin lang Diyos. They have none in life except God. Alang nano maning atin la, bukod mo king Diyos. Nyapin po pawaga iti katamo, nung saning tune kabaldugan ning pamaging mapalad. King English translation, ing gagamitan tamo, blessed. But it may also be translated as happy. Happy are the poor in spirit. Happiness, saya, tula. Buri na pong sabihan, ing tune sukatan ning saya, ning tula, iyapin po tang ikit me at akatugmo me in Diyos. Ali pera, magigisan yan. Ali ari-arian, mawawalayan. Ali katanyagan at upaya, lilipas yan. Nuning Diyos, ing kayapan, ing lugod, ing kasal pantayanan. Amen. Ipo Francis po, ing kakatang kaluguran na Santo Papa, lalarawa na ladeting beatitudes, antimong kompas o mapa ning biye. They are deemed as our life's compass. Numburi mong apantun ing tune pupuntalan ning kekatamong biye, o deni ka na rin dapat tamong tukyan at sa puso. If you want to reach or gain a fulfilled and a happy life, then you must follow them. And they will lead you to your happiness, which is the Lord. Ingino. Dala nakatamo king Diyos. Uling king Diyos,
iyeng bibye tune saya. King Dios, iyeng babye tune kanawan. They are our path toward holiness. Ing biye pamaging banal. Potang gewa tamo ite, potang mi bayo tamo puso, at mi lapit king Ginoo, tamo mo mayayaos anting talatuki. We will not be called only as disciples, nune mayaos tamong mapalad, but we will be called blessed. We will gain happiness. Amen. Talakad tapong ngeni, pasyagtaya, ingkaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. Sasalpantaya ko, King Joseph, pang mayupayang tuto, linalang King Banwatiato, at kang Yesu Kristo, anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli, King upayaning Banal Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebie, pepaytas siya banwa, makaluklok wananin Diyos, ipang mayupayang tutu, iba't ka rin magbalik yan naman keti, bamukong ka rin mabie ang pong menga mate. Sasalpantaya ko King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawa da ring kasalanan, King Pangasuglirang mieding mete, at King Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo King Ginutang Jesucristo, para king katang sarili, at para karing sablang tao, banalatang takot, malawe mangmang, king mataning yato, at maging matalino, arapanin Diyos. Natamong ening manalangin, Gino, gawan mo kaming mapakumbaba puso. Gino, gawan mo King mapakumbaba puso. Ban kalupa ng Jesus sa ginuta mo, mikapuso utang maluka, bani pakit ne katamo ing daklat ning pamirakayanan, ipanalangin taking Ginoo. Gino, gawan mo King mapakumbaba puso. Ban kalupa ng Jesus a ginuta mo, mikamamo at mapakumbaba tang puso, bani pakit ne karing sabla ing daklat ning payapang kataymikan at dangalan, manalangin taking Ginoo. Gino, gawan mo King mapakumbaba puso. Ban kalupa ng Jesus a ginuta mo, makiabeta mo karing mumugit king kapayapan, bantay rano ring tao kindaklat ning pamilibayan amano, ipanalangin taking Ginoo. Gino, gawan mo King mapakumbaba puso. Ban kalupa ning kekatang Ginoo, mabiyas sa tamong manangis kambering magpaldas, ban ibalik noring tao kindaklat ning kapaninayan, ipanalangin taking Ginoo. Gino, gawan mo King mapakumbaba puso. Ban kalupa ning kekatang Ginoo, kumao taking katuliran, bantay rano ring sabla kindaklat ning pamikaluguran, ipanalangin taking Ginoo. Gino, gawan mo King mapakumbaba puso. Ban kalupa ning kekatang Ginoo, mabiyas sa tang lugod king kabilugan tang sikanan, ban antabayanan ring sabla king daklat ning masuyong lugod, ipanalangin taking Ginoo. Gino, gawan mo King mapakumbaba puso. Ngeni po adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Gino, gawan mo King mapakumbaba puso. Ginong Jesus, pepakit me kaya kaming daklat ning tune, at alang kupas sa tula. Hantabayanan mo kami kay kabaning dalan, at papanatilyan mo kami king lugod mo. Ngeni, amanggaman king alananga. Amen.
Manalangin kay kabatat, baning kay katamong daon, matanggap ya, arapanin Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan na sa aning Ginoo, iting daon karing gamat mo. King ikapuri at ikaligayan kiyalagyo. King kakatama ka sa plala, aming mabilog ng Santa Iglesia. Gino, ikatula mo sana ring regalong daralami king kaya kang altar. Gawan mong sakramento ning kaya kaming kaligtasan. Itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kaya kayo. At kaya ka antimorin, Iyat nayo ring puso yo. makayat na no King Ginoo. Pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid in pasalamatan da kamparati. Numan ka rin ay pa Diyos king alananga, lubos mayupaya. At syuke kayong kaya kaming pangatsu, pangimot at pangatao. King pamibiyebye mi aldoldo, daranasan ming kaya kang lugod. King lugod mong tenam king metoyato, binyene ning kaya kang anak king banal espiritu. Bilang mo munang bunga babye garansya, king akayabe mo kami king siping nakapilan man. Hulinita, kambering sablang koro, ring anghel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabe lentuk ng king pamamya kapurian keka, at ngamingang kakanta. Banal mingipa, karapat dapat ng kampurian ni Metoyato, uling king kapamilataning kaya kang anak Yeso Kristong ginumi, at king kayupayaning banal espiritu, dinenan mong biat kabanalan ng sabla. Alakan tuk ng mamaos king kaya kang balayan, baan manibat king kayaslag ning aldo, hangga king kayalbog na, ing dalise daon miyam pangya, bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipa, pagamamumi ing pabanalan mula king spiritu mo, reting ay na daralamit daraon keka, ban maging katawan at daya, noning kekang anak, Yesu Kristong ginumi, aminutos kaya kami ban pagmasusyan, miya, iting Eucharistia. Kanitang benging may panganyayaya, kinwaning tinape, te pasalamatan akat pinuri, pirasone, binyene karingkeyang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Itiyain ka na akong katawan, hamidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinwaning kalis. Pasibay na kang pepasalamatan at pinuri, binyene karingkeyang disipulo, ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayot alananggang tipan, amibubu para kay kayot para ka ring sablang tao, banketa, mi patawaran laring kasalanan, daptan niya iti, bilang kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan. Ipa, gaganakan ming kamatayan ning kaya kang anak, aming abos kaya kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaytas na banwa, kabang panayan min panyatang ng pasibayo, niya daraon miya kaya kabilang kapasalamatan, iting mabiyet banal na sakripisyo. Balikdan me, ingayain ning kaya kang banal na kapulungan, at lawan me ing midaon king sarili na, pauli ning kamatayan na, ikwa na kaming sinut kaya ka, pagkala mo king ikami misulusulo, king kayang katawan at daya, mikatmuan kami king banal na espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong alananggang daon keka, at papalirya na kaming merakayanan, king pimamanan din kekang banal. Muna kambe ng Maria kapilan man birhen na indunin Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang sposo, kambe ring nuan mga apostol, at maligayang martires, at din sa blang banal, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasopan alampatanat, arapan mo. Ipa, iti sanang ayin ning pangasot mi keka, mamungay ang kapayapan at kaligtasan para king mabilog ayato. Pasiknangan me sana kasalpantayanan at lugod, ing kekang banal na kapulungan, akasalukuyan maglakbeke ti king yato, kambening kekang talasuyo, Ipapa Francisco, ingke kami obispo Florentino, ding sablang obispo, pari, lalong-lalo na yung among Noli, among Meg, among Mark Anthony, ding relihiyoso, at ing mabilog mong balayan at busning kekang anak. Ipa, pakiramdaman mong mitmong pakalulu, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marap keka. Lunusan mo mga tipunan, ding sabla mong anak, nula pa man makasaot, gana kamula naman din kapatid ming miyango na be, at ding sablang ke kami matulad me muna ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan, king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos, king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalug mo king yato, king sablang bage, mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya. Ibang mayupayong tutugagom ng banal na espiritu, pupuryandak at parangalan, manggaman king alananga. Antimong anak nin Diyos, mausta mo, kingipatang at syubanwa.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banding kasopa ning kaya kang pakalulo, parati kaya mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming kalapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sa babaliknan din kaya kaming kasalanan, nunilawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang banala kapulungan, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ika mabibit magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabayas na kapilan man kaya kayo. At keka antemurin. Ngini po pagkalugta king balang metong ing tanda ning kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y milalakoking kasalanan ng yato, mapalad laret ang mayayawns kaniting apunan ng kordero. Ginoo, e ako matampang tanggap keka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawa ng Kristo. Amen. Para king organisadong pamakinabang, tukyan lareng CGC o Austerets nung mukarinta mo maglinya. By the hand niya pa rin po at ala nang sasabing amen. Salamat po. Say
Manalangin tamo. Ginoo, pasiknangan mo kami kapamilatanan niting saup, king kaya kaming kaligtasan, kapamilatanan niting Eucharistia, pagkalug mo king tunay kasalpantayanan ning alang patanat, apaman nyulong king mabilog ayato. Idiadwan mi, kapamilatanan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapos sagli para karing kapabalwan. Announcements po, reni po ring tutuki ang po pang liturgical activities tamo po ketiking parokya. King daratang pong February 2, Feast of the Presentation of the Lord, tang kansobring karin pong luklukan at flooring ning kakatang pisamban. Pero kareta pong baso, pwede na po ito. February 3, Friday, First Friday, 6:30 a.m. keniking parokya, kapigaga na kana pong San Blas, Saint Blaise. Nepo, nyapin po kanita king misa, deta pong atin sakit, king lalamunan, ibendisyonan do po. Deta atin panamdaman, keniking throat, ang po po rin kaya ganaganang sisimba, mag-blessing po of throat, king kafiesta ng San Blas. At starting February 3 mo naman po, onwards, gana-gana pong Biyernes, magumpisa king February 3, ibalik na niya po itang misang gapanapon. Bali po ng Friday, ay nepo ka rin ing misa tamo. 5:30 ang gaya po ka rin ing cut-off, nepo. Uling kami pong paritin kaming misang alas 6 ka rin chapels tamo. 4:30 to 5:30 p.m., kumpisalan po. Reta pong bisang, munta to receive the sacrament. Malyari kayo pong munta ning Sabado po, Kenny. Wear your face mask and bring your own sanitizer. Nung enak naman po pwede kayong Sabado, every hour ka rin po king apong Mama Kalulu Shrine, except mo po itang lunch break. King daratang pong February 11, Piesta ng Birhen ning Amporing Makatwa. Mag-organize na po yung katamong parokyang penitential rite, sick, ang popong komunyon para karing masakin. February, nyapin po, kalupad na po ring milabasan a Domingo at bulan, ing panyaos mi po, we are already continuously doing our restoration work ko po, parokya, na sana king panalangin tamo mayari ne, atin kami po ulit, papasyag kaya kayo at payabot na sana suportan nyo. Tinla pong linuto rin kaya kaming staff tidtad. Ne po, mo po manyaman, nyening mami pagawa. Mas masagli po yung manyad kaya kayong personal. But we are doing the extended work of producing products. Ban kanita, kami mo manyad, kayo mo naman, may kasaup na kayo, kumabsiko pa. Suportan niya po. Muraya mo naman po at siya po yung booth ka rin. Ang po po rin aliwata mo pong stalls, Kenny. Netang magtinda pong madre at ting kapatid tamo pong katutubong aita at sula po ken ban kanita. Manyad saup kaya kayo kambeding karelang produkto. Pasibayo po, every Sunday and every day we would want to extend to you dakala salamat po king support tayo. King kekatang pisamban maragol. Talakad tapo. Inginuman tabaya kaya kayo. At kaya kang timurin. Bendisyonan ako ng Diyos, ipang mayupayin tutu, ipa anak, ating banal na Espiritu. Amen. Imisa tamo, mindaon ne, umen ako, king kapayapan. Salamat, King Diyos.